follow uGalatha sengikhona sengiphathi kona channel yakhe hamba phambili kezo mina kufeza ntuthu ngakhumala bathi ilast bona amagumet mhlabe emakuthi usemusha la ikhanzo phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke oyinganza kwethu wevideo namhlanje ngifuna sibheke lapha ngifuna sibheke insizwe esihlezi sikhuluma ngayo isikhathi eside lapha insizwa laphana uKing Bhaka Bhaka Nzama laphana insizwa ke eyaduma kakhulu laphana nje nokuthuthukisa amaciko ekamaskandi laphana afana nobobuhle nothwasa lekhansela laphana ke kwathi ke ukuthuleka kancane njengoba sibuyile impela laphana isizifaka zonke enyameni kubaba uDr ukhehlelezi laphana ke lensizwa nje alipheli impela soku laphana ngayenzanga ivideo laphana ebackside laphana kubaba uDr Khehlelezi la kodwa ke asikho lapho namhlanje ngifuna sibheke ubukhazikhazi buhle bomuzi walensizwa laphana kwivideo nje ethi kuyifaka laphana ku Facebook lapha kadiveza khona umuzi wayo noma enye ingxenye izemizi yawo laphana nje abantu ngibona impela abakuvala umlomo ngendlela nje umuzi walensizwa omuhle ngayo abaningi abahlukahlukene abanye bathi cha uBhaka unamanga kona umuzi wakhe abanye bathi cha bancoma nje ubuhle bomuzi walensizwa mhlawumbe emva kokuthi ubukele ivideo zoba sengizwa ngaho ukuthi wena luthino lwakho ngalolu daba ngale lokho ke nayi ivideo mina sengiphupha kanjena kodwa nje kuthembisa ukuthi uyabuya futhi kuvideo landela ngesikhathi esilandelayo wakho nje ukusubscribe nebodo sokulumnandi ngithanda kakhulu.